Yes, bakunzi banyuze TV rero kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza gushyirwa mu byo mukora byose birumvikana turagarutse amakuru agezweho arebana n'umutekano politiki na diplomasi tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye dore yuko aricyo kintu cy'agaciro tubazaniye. Ntabwo ndi butinde rero ndaza kubabwira yuko turi ku itariki ya 26 z'ukwa mbere 2026. Tukaba tugarutse muri studio zacu mu buryo bwihuse cyane, mu buryo kandi bukomeye cyane. Muraza kunyemera tubanze tuhe ikaze abantu badukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Ahasigaye tugaruke muri Afurika, Kenya, Tanzania, u Rwanda, Burundi, Congo, Uganda. Nyamuneka badukurikira ari benshi bari hirya no hino, za Tanzania, za Malawi, za Zimbabwe. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Birumvikana rero tugiye kuba tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, ubu tuvugana mu nyemerero mbabwire yuko ibintu byamaze gukomera by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, icyitwa imihanda nyamuneka yuzuye bariyeri. Sinakubwira ibintu bimeze nabi cyane, ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo tukagenda tubapudetinga tubabwira uko byifashe. Muraza kunyemera rero turebere hamwe amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politiki na diplomasi. Muraza kunyemera tunasimbukire mu bice byano iminembwe tubapudetinge, tubabwire uko situation ihagaze iminembwe naho rwose. Nyamuneka ibintu bikomeje kuba ibindi ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata. Turaza kuba tubikomozaho, turaza kugaruka mu bice byahariya muri teritwari by'umwihariko ya Fizi. Abaturage batangiye guhunga, inzara iri kuvuza ubuhuha muri teritwari ya Fizi. Mu kanya gato rwose babwiraga imibare y'abaturage bakomeje guhunga ni myinshi. Turaza kuba tuyikomozaho tuyiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka muri teritwari by'umwihariko ya Walikale. Turaza kuba turebera hamwe kijyanye n'ibitero bikomeye by'ingabo za General Guido Shirayi. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice cya Goma, turebere hamwe iby'inama zikomeye zikomeje kugenda zikorwa. Turaza kuzikomozaho. Muraza kunyemera turebere amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aturuka mu bice byo muri teritwari by'umwihariko ya Masisi. Turaza kuba dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye Masisi, ariko kandi nyamuneka hari amakuru arebana n'umutekano politiki na diplomasi arimo aturuka mu bice byahariya muri teritwari by'umwihariko ya Rucuru ahitwa muri groupement ya Tongo. Hari amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politiki na diplomasi. Turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo, tukaza kugera tubapudetinga ku makuru menshi by'umwihariko agezweho. Nyamuneka muze kunyemera tuze kuba turi kumwe gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemera dusimbukire mu makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubabwira uko situation ihagaze kuko nicyo kintu cy'agaciro by'umwihariko twazaniye. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko muri teritwari ya Rubero tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze. Rubero nyamuneka naho ifumbire ikomeje gutumuka, ibintu bikomeje kuba ibindi. Ubwiyongere bw'ingabo muri Fizi bukomeje kuba bwinshi, ariko kandi ubwiyongere bw'ingabo bukomeje kuba bwinshi mu gihe igisirikare n'ubundi cya 23 cyo gikomeje kugenda kigaragaza ko nyamuneka ubu bwiyongere bw'ingabo bushobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Turaza kugenda twinjira mu makuru menshi agiye atandukanye tubapudetinge tubabwire uko bimeze. Ntabwo ndi butinde rero munyemerere mpite nikira muri teritwari n'ubundi ya Fizi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa hagati aho mbabwira ko myiteguro ibiganiro irimbanije hagati ya AS23 ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo tuvugana rero turaza by'umwihariko kugenda tubapudetinga, ariko kandi munyemerere mbabwire yuko mu ntara ya Fizi cyangwa muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje gukomera. Ibibazo by'umutekano muke byakomeje kugenda byiyongera, ibihombo by'ubukungu n'ingaruka zikomeye z'ikibazo cy'ubutabazi
Aka gace rero kari mu mwijima w'intambara, aho imirwano ikomeje guhuza ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro, biri gutuma ubuzima bw'abaturage buhungabana mu buryo bukomeye cyane. Imirwano rero iherutse, by'umwihariko ibitaro bikuru bya Fizi byakiriye umubare munini w'abakomerekejwe n'intambara, aho abakomerekejwe n'intambara barenga 100 bakiriwe mu bitaro rero bifite ubushobozi bw'ibitanda 25 gusa. Ibi byashyize rero serivisi z'ubuvuzi mu gitutu gikomeye cyane. Abaganga n'abaforomo bakomera mu bihe bitoroshye, ndetse bamwe b'abarwayi by'umwihariko birumvikana ko bahise babura aho bakwirwa muri ibi bitaro. Aha, nk'uko rero amakuru aturuka mu nzego z'ubuvuzi abivuga, ibitaro byasabye inkunga yihutirwa y'imiryango mpuzamahanga, cyane cyane komite mpuzamahanga w'umuryango utabara imbabare, kugira ngo bafashe kwita ku bakomeretse n'ibijyanye n'intambara, by'umwihariko zari ziri guturuka hano, ndetse n'ibikoresho by'ibanze by'ubuvuzi. Uretse ikibazo cy'ubuzima rero, ikibazo cy'ubuhunzi n'inzara kiri ku rwego ruteye impungenge zikomeye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rero rishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA riratangaza ko abimuwe mu byabo barenga 1,500,000 muri Kivu y'Amajyepfo, aho igice kinini cyabo kiri mu gace ka Fizi, kakaba rero karimo abaturage benshi badafite ubufasha bwo kubaho. Ubuyobozi bwo muri teritwari ya Fizi nyamuneka buravuga byinshi. Uwitwa Sam Kalonji Badibanga yatangaje ko abaturage benshi babimuwe bateraniye kandi badafite ibiribwa mu bice bya Fizi. Amazi meza ntayo, serivisi z'ubuvuzi ntazikwiye zihari. Yongeyeho kandi yuko abana aribo bibasirwa cyane, naho abana bagera ku 1,800 barwaye imirire mibi ikabije, mu gihe abandi barenga 6,600 bafite imirire mibi iri hagati. Hagaragaza kandi uburemere bw'ikibazo cy'inzara n'ubukene. Intambara n'ubuhunzi byatumye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nabyo byongera kwiyongera, ubusahuzi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, aho biri kugenda by'umwihariko byibasa n'ubundi abaturage bafite na tundi duke bari bafite. Amateka rero y'akarere ka Fizi, isibanuro ry'amakimbirane adashira. Fizi imaze imyaka rero myinshi yibasirwa n'umutekano muke, bitewe n'uko aka gace k'iki gihugu karangamo imitwe myinshi yitwaje intwaro iharanira ubutegetsi cyangwa umutungo kamere n'intambara z'amoko. Ibi byatumye abatuye muri aka gace bakabamo n'imiryango ihora ihunga igasubira mu byabo, ikongera ikahava, bigatuma iterambere ryaho ridindira imyaka myinshi. Nubwo hari imbaraga rero zishyirwa mu bikorwa n'inzego za leta n'imiryango mpuzamahanga, abaturage ba Fizi baracyari mu kaga gakomeye. Inzobere mu butabazi zisaba ubufasha bwihuse, kugarura amahoro arambye, ndetse no gushyira imbere imibereho myiza y'abaturage, by'umwihariko abana, abagore ndetse n'abari mu zabukuru. Hatabaye igikorwa rero gikorwa kugira ngo umutekano wongere kuboneka mu karere, bishobora kuza by'umwihariko kuba bibi cyane, mu buryo navuga ko ukomeye. Ugasanga umutekano ukomeje kugenda uzamba ku rwego rwo hejuru mu bice by'ifizi, nk'uko bikomeje kugenda bigaragarira buri wese. Twirukanse cyane rero, nyamuneka nyemera nkubwire yuko muri CNDD FDD naho bikomeje kuba ibindi. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi n'umugore we Angeline Ndayubaha bashimiye Rev Ndikuriyo watorewe gukomeza kuyobora umuryango mukuru wa CNDD FDD, by'umwihariko w'ishyaka riri ku butegetsi. Ndikuriyo rero Nshimiyimana usanzwe umwungirije, batorewe mu nteko rusange ya CNDD FDD yabereye i Gitega ku cyumweru tariki ya 25 Mutarama. Uyu mugabo rero wari usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa ririya shyaka kuva mu mwaka w'2024, biteganyijwe ko azakomeza kuriyobora kugeza mu mwaka w'2031. Kuva CNDD rero FDD
yashingwa kandi Reverien Ndikuriyo yabaye umuntu wa mbere watorewe kuba umunyamabanga mukuru wayo muri manda ebyiri. Perezida Evariste Ndayishimiye rero abinyujije ku rubuga rwa X yacyemeje ndetse Nshimiyimana avuga ko nawe yongeye gutorwa ati twagiye gushimangira umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD n'icyegera cye kubw'icyubahiro bongeye guhabwa nyuma yo kugerwa icyizere n'itegeko rusange ry'ishyaka. Ndayishimiye rero yavuze ko kuba bariya bagabo bombi bongeye gutorerwa hariya ni ikimenyetso ngo kitabeshya cy'ubutwari n'ibikorwa bikorwa n'abarwanashyaka n'abarundi muri rusange. Angelina Ndayishimiye rero abinyujije ku rubuga rwa X yagize ati mfashe umwanya kugira ngo nshimire umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo n'umwunganizi we by'umwihariko nabo kwizerwa mu barwanashyaka mu nteko rusange y'ukuri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu mu mwaka na gatandatu by'umwihariko ndayubaha rero ati yashimiye abandi bose bizewe na komite nkuru n'inzego zitandukanye anasaba Imana kuzubahiriza kuzabaha ubushobozi byo kurangiza ibikorwa batorewe. Ndayishimiye n'umugore we rero bashimangiye ko Ndikuriyo mu gihe amakuru avuga ko amaze iminsi hari umwuka mubi hagati ye na Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kuba atorwa. Bivugwa yuko kandi Ndikuriyo yifuzaga kwiyamamaza by'umwihariko nk'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi dore yuko igihugu cy'u Burundi aribwo gifite amatora mu gihe Ndayishimiye afite gahunda yo kwiyamamaza indi manda ye ya kabiri muri rusange. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande menshi cyane hano arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi nyamuneka nyemerera nkubwire yuko FARDC na Wazalendo bakomeje kwisuka nanone mu misozi miremire y'Iminembwe ku buryo bukabije cyane. Barimo barisuka rwose ku buryo navuga ko budasanzwe. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira rero nyamuneka nyemera mite nyakugezaho kuko ntago ndi butinde. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu mujyi wa Uvira mu bice bikikije by'umwihariko intara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravuga kwiyongera ku bwinshi kw'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro FDL ndetse na Wazalendo. Imitwe rero kuvugwa ko iri kurindwa mu gace ka Runingo kegereye ikibaya cya Rusizi ahagenzurwa n'ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Amakuru yizewe rero aturuka ku baturage ndetse no ku bantu bari aho hafi agaragaza ko kuva ejo bundi hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare b'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri kariya gace gafite akamaro gakomeye by'umwihariko n'igisirikare bitewe no kugerageza inzira z'ingenzi zihuza Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Abaturutse aho rero ngo babonye ibimenyetso simusiga by'uko leta ya Kinshasa ishobora kuba yitegura gukomeza intambara mu gihe uruhande ruri rw'amahanga rwo nta kintu ruri kubikoraho, ngo ni imiryango mpuzamahanga. Bikomeje gusaba ibiganiro by'abanyekongo mu byihutishwa hagamijwe gushakira igihugu inzira y'amahoro arambye. Umwe mu baturage rero utuye hafi ya Muningo yagize ati twiboneye abasirikari benshi ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bakorana bakomeje kwerekeza i Runingo ku bwinshi. Uko tubibona bisa nk'ibigiye gutangiza imirwano ikomeye cyane. Dufite ubwoba bwinshi mu gihe twari dutangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro bishobora kuza gutangira. Ubu tubona ibimenyetso by'intambara nshya kandi twe abaturage dukomeza kwigwamo. Nubwo iyi myiteguro rero ya gisirikare ikomeje, umutekano muke muri Uvira uri mu bihe bibi cyane by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko rero abaturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu agaragaza ko abantu bakomeje kwicwa umunsi ku wundi, abandi bagakorerwa ihohoterwa, gusahurwa ndetse no kumurwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa ahanini bivugwa ko bikorwa n'imitwe ya Wazalendo, FDL hamwe n'abasirikare bamwe ba FARDC. Ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye. Abaturage rero bavuga
avuga ko imyitwarire myinshi y'abantu bitwaje intwaro by'umwihariko ishobora kuza kugira ingaruka bikomeye cyane ku baturage hato na hato, ariko kandi ibi bikaba byakomeje kugenda bihindura isura. Mu mateka rero Uvira ni ibice byakijijwe byagiye bigaragara uruhare rukomeye mu makimbirane y'imyaka myinshi irashize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba iki gice rero kiri hafi y'umupaka w'u Burundi n'ikibaya cya Rusizi byatumye kiba inzira y'ingenzi y'imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi bitwaje intwaro n'abashaka kugenzura ubucuruzi kamere. FDLR rero n'umutwe ufite inkomoko ku basirikare n'inyeshyamba z'abahutu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, maze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse bakaba ari naho bafite indiri yabo. Wazalendo rero ku rundi ruhande n'imitwe yitwaje intwaro yita y'abaturage, ariko akenshi ishinzwe gukorera abaturage ihohoterwa aho kubarinda. FARDC nubwo ari ingabo za leta nazo zakunze gushinjwa kurwana ku ruhande rw'abasivili cyane, kugira imikoranire idasobanutse n'imitwe yindi. Mu gihe AFC M23 rero igenzura ibice bimwe na bimwe by'ikibaya cya Rusizi, imyiteguro ya gisirikare ya FARDC nabo bafatanyije ikomeje gutuma amahirwe y'amahoro arushaho kuba make. Abaturage ba Uvira rero n'akarere muri rusange bakomeje gusaba ibitekerezo by'intambara bisimbuzwa ibiganiro bya politike bigahurizwa mu banyekongo, komeza ibiganiro aho gukomeza gutakaza ubuzima bw'abasivile. Mu ncamake rero ariya mayeri hagati y'intambara ishobora kongera gufata indi ntera, nta mahirwe make y'ibiganiro by'amahoro bikomeje gutinda, icyizere cy'abaturage kiragenda gishira mu gihe amaraso akomeje kumeneka mu karere kamaze igihe kirekire kararanzwe n'intambara ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uvira rero nyamuneka ubwoba bukomeje kuba bwose muri ano masaha, ibiturika bikomeje kugenda byumvikana, n'amakuru aturuka by'umwihariko muri karitsiye ya Kasenge nk'uko bikomeje kugenda byemezwa n'abaturage bahatuye. Baganiriye n'ibitangazamakuru ndetse n'abaduhaye amakuru. Abo baturage rero bari kuvuga yuko kurasa amasasu byari bigamije gutera ubwoba abaturage mu rwego rwo guhungabanya ndetse no kubohereza gusahurwa ibyabo, bikorwa bivugwa ko bimaze igihe bigaragara mu tundi duce tugize umujyi wa Uvira. Kuva umutwe wa AFC M23 wava mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026 ugasiga umwanya wa Wazalendo FDL n'ingabo za leta ya FARDC, abaturage bavuga ko umutekano wazambye ku buryo bugaragara. Raporo z'abaturage rero n'amakuru ava mu nzego z'ibanze zigaragaza ko muri icyo gihe habaye ubwicanyi, gusambanwa, gufatwa ku ngufu abagore, isahurwa rikabije ndetse n'isenwa n'imitungo y'abaturage. By'umwihariko kandi hanavuga isenwa ry'amazu, amatorero y'abanyamurenge harimo n'iry'ingenzi rusange rya 37 sedeke cyangwa se cadeke n'andi masengero cyangwa se n'izindi nsengero. Ibi byafashwe rero nk'igikorwa gikomeye cyo gushinza urwego rwo gutoteza by'umwihariko amatsinda y'abaturage b'abanyamurenge. Ibintu bikomeje gukara, ariko kandi bikomeje kuba ibindi. Urugamba nyamuneka rukomeje kugenda rufata indi ntera. Amakuru rero aturuka ku ikusanwa kugeza ubu agaragaza ko abantu 29 bamaze kwicwa kuva izi mpinduka z'umutekano uzatangira kugaragara muri Uvira, kuko nko mu ijoro ryakeye nyamuneka bivugwa ko abantu batari bake bongeye guhura n'ikibazo gikomeye. Haravuga undi muntu umwe wishwe mu gihe cy'amasasu yarashwe hirya no hino. Byongeye kandi kuba abantu 60 biravugwa ko baburiwe irengero, mu gihe abandi bafunzwe nabo bavuga ko ari benshi, n'imibare ikaba itaratangazwa ngo ishyirwe ku mugaragaro. Abaturage benshi rero mu nkengero z'umujyi wa Uvira bagaragaje akababaro n'ubwoba bukabije, bavuga ko imibereho yabo yahindutse nabi mu gihe gito. Bamwe muri abo batangaza ko mu gihe AFC M23 yari igenzura umujyi wa Uvira mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 hari amahoro ugereranyije kandi n'ubwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa mu mujyi wa Uvira. Umwe mu baturage yagize ati: "Bunyamakuru tubwiriye isi yose
tubwirire AFC M23 ingaruka muri Uvira bitaraba bibi kurushaho. Wazalendo, FDL na FARDC barimo kudutsemba burundu. Undi akomeza agira ati AFC M23 abaturage barayibonamo icyizere, izo ngabo za FARDC n'abazifasha abaturage benshi babafata nk'abicanyi mpuzamahanga nk'abanze amahoro. Ibibazo rero by'umutekano bikomeje kugaragaza uburemere bw'ihungabana ry'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaturage basigaye hagati y'imitwe itandukanye ayitwaje intwaro n'ingabo za leta. Abasesenguzi rero bemeza ko igisubizo kirambye gisaba ibiganiro bya politike byimbitse, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu no gushyira imibereho mu mutekano w'abaturage n'inshingano n'ibikorwa byose bya gisirikare. Mu gihe hataraboneka rero igisubizo gihamye, abaturage baba muri Uvira bakomeje kugira ubwoba bwinshi ndetse banagaragaza yuko ejo habo hazaza naho kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nyamuneka ibi byose nubwo biri kuba, ibintu bikomeje guhindura isura, kuko perezida wa Angola João Lourenço murabizi yuko